Dr. Amanwar, Director ke Health Services, hendak ke Praterik Unailar, ula pentip baladan sa armut kibaklat no COVID-19 haka jilla, kabalapan pe ya kejingdan kibaklat haka jilla syaka life sangun. Dr. Amanwar ula pentip ba iway na kibaklat ide belatip keteng kum i jaguna suna sap saus nem ke kerta ibasa hapain hut kata hajan ke word slik but lapen ket ye Nazareth Hospital haka Santerik Unailur but ilaklat no hendak ke step haka por khandai arpo. Kidon armut kibaklat no. But today he test positive. Berikong today i Jabuna Suna South Nam Garta contain the address lo ai gadai Pinewood Quarter Hajan Watsley. Na admit i apo Nazareth Hospital apa Khatsan Terek Ustaz Tamar Hajar aku tapi kelab lo kena hak por kendai aku menstep kelab kedau no na COVID-19 acute gastroenteritis idon lang bat severe anemia but thrombocytopenia. Ini di kes ibaran ru ya comorbidities, but kita bilang renal failure, hypothyroidism, but hypertension. Jadi semua nadu khasam tarik kalau apa Nazareth Hospital. Sa iwe pat ibaklat ide iblatip keteng kumi Anjali Borwan repos nem ke kerta na lai mukra nong remau blok C but ini ilong kumi iklat no halenti hakapor bakit ye i Nazareth Hospital. Ini di Anjali Borwan repos nem kerta kentai ide na po lai mukra nong remau blok C Lucky Cottage but dalai rai na kajing hitam apo Nazareth Hospital ndrei kat ban poi hapo hospital ila klab no bat no hospital la certify ya ikum is brought that but kata gaja hapo khat a san menski desi but kila bilang positif ya COVID-19.